Good afternoon. Kya shikhangiya Tangkhul Welfare Society Mumbai we President and colleagues. Azwi Maso Oja Timothy Ramro. Kala Mumbai li le dekle khar naw ping. Masot naw ping. Kala CDs ngatay de wenala rang room mi dekle ya kathana ping. Masot naw ping artist ping. Former president ping. Na tum psycho really iwi ring pa salam dui hangji pun de le khar naw ka chung ga le da ka them thang mai ka chung ga le da iwa program hi lam sa ge ki ne ka welfare ba sin la lishla ga ne privilege kami wang ning si ve raw khang ran ne jaw se ari isi oja Timothy na wa shung la ga na pai la ga na ka chung ga la idum li share side imam di lu le lam ya ga ne ka ina hang khangai point ji keteo ka thada personal samai da hang khangai lag teo leo ga da ina hun ga la tam kui ge to our friends non-Tangkhul friends who have come for this celebration, we acknowledge your presence today, and we are indeed very delighted and very thankful that you have taken out your time to be with us for this joyous moment and joyous celebration that we are having this afternoon. As you can see from the colorful dresses that we are wearing from various festivities and events and programs that we used to conduct, we Tangkhul and we Nagas in general, we are very rooted, deeply rooted to our culture and to our identity as a people. And no matter where we are, not just in Mumbai, but across various cities, we have such welfare-oriented organizations, student unions, churches, and others, which looks after the welfare and the well-being of our people. So our appeal to you will continue to be that even in the days to come, when we reach out to you for your support, for your help, please continue to help us with a very willing and cheerful heart. And we acknowledge the leaders from various tribes who have come for this celebration this afternoon. Thank you for your support. Let us continue to support each other no matter where we are, united as one. So that way we can all grow together, help each other grow together as a people, in spite of our shortcomings and in spite of the various challenges in the cities. When we are together and when we lend our brotherly hands, then we surely can do great things no matter where we are. That is my firm belief. Now I would like to request you to kindly excuse me because the short speech that I want to continue, I would like to continue in Tangkhul dialect, so you please bear with me. 2014, 15 li, Mumbai li posting ta sai, hunaga jili pom laga. Imphal li posting ung laga jili kasandong bom laga aj hidada aj kum Mumbai li la dalwi ringpha lage Mumbai li ra laga natum sai gor hidada khokka sada ringpha da itum otsak room dak le kala itum pam room dak le ithei laga tada ringpha lage ina achon jang in Mumbai li posting tai re kijili Karnao agli karjan gsali ana kahang tu ya ga ini pening jing sa gi yak lejin as ajan nishi Mumbai liver kethem thangmai officer ghagwa chungdam le mai de kethem thangmai le chungdam le mai de ta hange tuiji ililam maring pha gi yang jena ina asmai oja isiwa kethem thangmai wa chungdam le mda chingri na ko ga salagai na ba me ta hang yang ka ina hang ngai point ji chine ichum Mumbai li bom dakle mi hi various fields various professions li experience li lagai thiam lagai qualified sa lagai hi chung ga le de talent chung le de ka idum ram li le dakle awa bing o mi khang de mi perspective ai na ba chi ma thayar gi la yang Itong traditional conventional professions or government ni ot kasa jigda mangli juida hagda ka khui kaji
mindset hi ke chung da le da ari hon hili Mumbai li bom dak le o cities ke li bom dak le Tangkhul now idum bingwi role hak la gai ne khle bai ne ka dak le jiga na in la idum sa dak le o thi hiwi maram li hiwi matang li matha da idum la mang ji thei thuai de matha da idum la matam ji thei thuai de ka ji wi challenge si la ka ga le jang atum na mathai phap ta yon dak le ji thai ngui dak le ji na in la matha da mang ji thei wangai ne khra la ka ji hi la ma chung sangai jang I chung na yeng se jiga tada cities among the cities compare salala cities ke dewen khra ka thana bing la main masal kha in a hang ngai na bo I chung wi shimwa wi wealth creation shimwa wi society economy bil sa dak le hile I chung wi Mumbai wi contribution hina hak mai tui da le mrau ji da Cuban le jiga I chung na outflow and inflow of wealth kiang tharan le yang Delhi Shillong or idum city khang Delhi la tang la ka chung da bom da le kha word dam wi wangai na la o ka de wangai na la simwa gui ava bing na paisa lan jo shok tak le jo sam tak le cities ping le jang singuma li yang si crore ne shok tak le Shillong li crore wa de le Delhi li crore wa de le jang kha isi Mumbai wi li yang si gi ja I chung na hili ot ka hak la ka tiaw I ja sa nang lang phai gui la ka jip gui la ga sim li jong dak le paisa ji yang si gi je I si wi bo surplus ne hili ra dak le li bo I si na jong dak le ne chung mai khar dak le nda yang je da I chung hi ma yang yi la ko ji ma yang yi la ko a khama a chung na I chung wi sa dak le ot ji li ma yang dang sak se yang I chung khala da dignity le la gai na langsung yi la gai na I chung na ram wi shem dak le economy shem dak le li na I wi sharuk la khui da le ko ga ji hi I remind sangai yang kala I chung wi nation building li youth students khanui thot ka shem li Mumbai oi dum city li pom dak le ot ka de sa ju dak le I dum ka chung ga wi na tum wi role hi hak la gai na le ji I remind sangai ka ji wang le ji ka I chung na Shimwa for example class 8 9 li tam dak le na habok le graduation ka bai da lai tam dak le ka tam naw ing chai li next 10 years we along li mi kya kana isi oja long wi da IRS IAS shoki da singum traw along li mi trama ka la bai yang mi kya kana bankers RBI changi da mi trama gulim lang la bai yang kha Shimli tam sidak le now katam now 80% 85% ari na tumna sadak le otpam jili shurara dale ko yang jena akama atumna shur khara thran le atumna kharaji thran le Mumbai li Delhi li Chennai li apam nana chingum hiran ka pamra ga ot sara ga hili atumna nali kharaji thran le nana atumli kait sami gi shop atumli tizmi gi shop thurmi gi shop wi no capacity ji lega mo le ka ji hi equation sangai lag malai sa ka itum ka da leng sak si ka ji hi itum machung rum se yang itum ramwa khimwa wi khrnaw bing nala mrakli itum him phap madam da adang in gang da traditional conventional profession maning thugi da jang atum da phap dal bai ka time to time itum na church lila society le sadala ramui sala family sala paisa iwa idum na jo hung iwa thayao mo jana mrak le athum na idum li yang khrai le ATM machine da thera gi ha jiwi misconception la le de jana in the hang hang iwa idum not just a mere cash dispensing machine maning la ka nation building society building ili idum khalat na ka da upgrade samai la itum khalada wi knowledge si kada da upgrade samai laga itum khalada wi experience si skills si apong ngai da itum ka da chui mai da hak mai da tam kui si khui laga itum da contribute sa sig le ka ji hi hangai one message that I want you all to take home ta laga na hi wa please be a role model be a mentor for the younger generation yang
Now we education qualification dear with none of what's other lazy society in the perceive Kasali dear with none of Miyakui role model of Sagida, Mender Sagida, Namatik Machamni, Matilak Mako. Degree in a money to Mender of Sagiji. Miyakui, Shimkurakui, Mirinli, touch Sagida, impact Sagida. Iwi degree in the money, no degrees in the money, young. Ka. Tiaulala, Haglala, Nana Kapangwiga high, no we, or Sinjili. Makunglaga, Matalaga, Nana, Salaga, Nana Shonfugater, Tangkhul on the Masalagram professionally, careerly, Nana Shonfu Pumpa Milaga, Tan Milaga, Tizik Mitrali, Kuni taught Najili Shuralaga, Nali and Galaga and the Likiashi, young. Did either no equal dinner? Itumui, what Pomwe Alunglila, young Laga. In a good guitar, skill he, Tangkhul laga, equal to Matai by, Huxang by, Kajihila, continuous learning process, laying Sakai young. It's me mobile phone li salala, phone with apps being li salala, young. Time to time update Sangsake, Nimla. Update Masagidranli, obsolete saure, outdated saure, young. Jidai the outcome is halala, it my personal life is halala, thermal really is halala. Itum time to time itum kladana update masa cover. Na ihi outdated saur obsolete saugizin. Jang Kala virus being the malwares being the attack salila itum easily risk to the legs. Honda miner itum ogtui, sibanting road ogtui, kadungagawi issues krajitan lilla. Na ikladana. Knowledge lila, financial lila, social status lila, itum kaladawi, yaru rin lila, thermal rin lila, update salaga makhalay dranli. We are exposed to risk. Yang. Jidai ot kahak katiyaw kasaba jina maning lo. Ka. Na kalata na we ring da kalahi katada update sakvay sasi. Na kalata na we ot pamli na katada upscale sakvay sara. It we integrated learning. Merely marketing term leave that in the backward and forward linkage the kunuk shingahi na nang sungui gataiwi jiwi skilled kalaji jang he itum otpamli la terka salage nana join kasa nana tam kui recruit kasa we na habok laga ot kasa kala jiwi future wagi jiwi ngasun kui laga kernel billing han kui o nui o sang rum billing han kui laga tam kui ke jihi terka sa na ye ya ngai khangahan ke jihi isi Tangkhul mathiam mani vai si khayage kha ngahan nasik ngai yang kharna oli salala o experience ak mai bilila no junior bingli salala ngahan gu kui taranli nana chumai da thegui bawi scope ne. It's not a sign of weakness. Asking for help, it's not a sign of weakness, but it's a sign of strength, because you have the courage to admit that you don't know and you are willing to learn new things which you have not learned earlier. So it is a sign of weakness and willingness and openness to new things. Jidawgada itumna tamkui shikui jili. Gathar everyone thought liver. Phone yena, YouTube salala, various other materials itumna podcast salala. Itum self-development we, self-growth we, scope kachunga ledele yang. Jidawgada itumna tamkui shikui jigawa. School li, college li, university li, nana mavarar salala, nana mavamna nejilala. Everyone la opportunity lay fugin. He could buy them give by fugin the junk. He hung in a kaigana, ask at them lame no what the hang by. Ka Tangkhul idumna, for example, social media li, Facebook li, Insta li, Reels, Youngabum, scrolls agabum li, Adam ya waysado. Now, games, Grogabum li, Adam ya waysadale. Or movies, DVs, or even the Youngabum li, Adam Yagala, waysabum dele, young. Masalo giba manila ka ichakala dawi thermal really yari really no knowledge gain sakvai no self improvement sakvai we areas pingji nana av mang salala identify salaga jili nakala da hot khana khradranle tiaw mai da na improve sama man one step at a time improve sama man laga jingong ma khu ya lungli. I challenge you. Nakaladala, no we self-confidence, juigasang, no we knowledge, juigasang, yang, no we thermalila, yarililla, juigasang, masagasang, no we otpomlila, jiwi experience, not only langasangai, kalatum lake, filisasi, yang.
Kala hili ina homework la akla mingai ni sabai ka ba Christmas li or next is how him khung thra li la him li ung laga na na sadak le otpam ji hine hitaye hidada saye hidada tamkuye hidada sagi gi ne hidada wabaye gi hi him li mi phangarib li mi ungang ji teise ijaw him khulila jang ngasot naulila nui khumi smalila itum na ji ungang gi teise ran li 아tumui 형fu지라 이tum나 파미 되클리들라 아tum리라 이tum나 인스파이어 사득리네 지다이다 아tumui misconception 레득리지 뭄바이 리버 키오 차모이게 다 모이글기지 아tum나 파음달라 레득리지 나 이글던라 에포트 그미드라 이글던 한기지 되더라리 아tum나라 팝다 그모이질라 레기지네 양 이tum 먹리버 아스나 뭄바이 리버 모이지라 좀 키오 차글레 질라 이자글들라 마한클랭리지 다다 에 옷그디나 살가 범들리 그지 좀 걸리대 양 나 그랬더나 누이 옷질리 키야무시가 나 그랬더나 누이 옷질리 아만 सक도 뭐 그이가 미너가 다더 키야시우라 미너가 다더 아만 सक도 그이라 지다이다 이자 그랬더나 사득리 with dignity and with pride 다더나 인 히사예 그래 히다더 사예 히다더 사바예 어느시 나올로 히다더 덤가이가 히다더 라바예 그 지위 한 거지 되지 이듬라 질러 레이플롱을 랭이예 당가이 양 나오이 갑다 다다 이시 CDs 강대 외에는 그 타나빙을 라장하오게들라 아까 뭐 그나오던 다다 CD 서밋 그다라 사기들 얘기다 이 퍼스널리 망rumral라 다잔다 tum리라 이 greetings 그면은 소다 살람디 라가니 다다 항지 분가이 장 CD리 범절라가 야르위 오차기지 야르위 타는 사이버 그 바임닝 나클라도위 responsibility 나클라도위 사기지 그 쫑글레라가 야르위왕 아담 그속 밀가 야르위왕 사들레 히바 챌린지 거글레라게 지타이질라 educated 사가 하이 시구이가 하이 땀구이가 하이 너 이tum나 그 탄지들알레 society 이름이 롱 나오지 standard이 주의메이다 랭이 마타메이다 랭이 이름이 standard of governance 마타메이다 랭이 이름이 transparency and accountability 마타메이다 랭이 이름 society vision mission 마타메이다 랭이 이tumui inclusive 사모이다 이tum나 agenda스지 귀랑이 장 English리 아tum나 saying 아글레다다 You can take the boy out of the village but you cannot take the village out of the boy 다 강아글레데 양 히 이tum나 그중가 템구이 시구이 하일라 cities 그레상라 가일리 범자 살라 나 이클라다나 람박 힘마구이 narrow sala gahai mentality yang divisive agendas idum tribalism regionalism ka thawi agenda hina driven salaga or idum vested self gain vested interest we hina motivate salaga ka thana ga sajatle ga long nauji na fu kyang haure na ka thana sajile yang dena ka thana bing na tum than ga jaklo sur na tum li sur de glemi yanga de glemi ka chung ga le lak le ko na tum we tenurely in a hing hang thangai ni What is it that motivates you to be a leader? What inspires you to be that leader? Is it natural progression? Adana executive member committee aka sang laga ara joint secretary ka laga ara president ka ara secretary ka phungai de tatak lega or you have the dream or you have vision for that organization that you're leading to achieve something to add some values to it kaji hi saklagai ne introspect sa laga time to time nui 다들 이동 머글리 야르 탄정 사이리 옷망아이 이런 걸 자주해도 we get carried away in that yang so we do not go back and introspect what was the original motivation or inspiration I had for this kind of work 그지지 제가 time to time 너클더 푸닝구이가 야르리 그 탄지는 너클더 introspect 살가 너클더 그냥 트랄리 마타마이더 너클더 사가바이 찬스 레 양 이나 항지분 ngay message khani na thumni I chumui adang ina kangda ragli idumui series ka chungli leidakle human resource adang isi ojan la hang yang idumui manpower wi hiwi resource haglaga ina leidakle hi na idumna hi utilize msa wi ragsin yang
itum na officers pingjili o expert itum professionals pingli long now na khiang thranli adang gang da ATM da da theizil officer ba wi jana na thing phanga thra da chon mi khai pokhui khai yang o time to time khang chon jili na ga reach out sar ka jiwi ningrin ningjuk ba hina hak mai da try sal ga long now hi run ga sal thai jang rakli ka leidak lei officers ba ji for example is ozalong very vast experience vast knowledge athumuena idumna ideas chiga da tap saguilo kala idumna kajigta idum innovative ways of running the organization yang kajihila athumuena idumna kata da consultation we platform hi number 1 platform consultation sak vai idum professionals pinglila officers pinglila idumna official samai the consultation general idum assembly kita mang mening la ka informal consultation ni platform hi above create as idum na ji create sal ga half yearly annually idum na jigthaw consultation process follow sa si gija organization jing ji mai khar kala adang officers ba ji la and when he or she is part of that consultation akhle the financially la khangchon li la chon ngai mi khar ba bam jin yang ka idum na pasa ga bomang li wara gi ran li la mragli as ke ju hi la khle le de yang je the consultation ni platform hi create samilo yang second platform where you can connect the well-experienced professionals in the city with the freshers. City hili leidak le Mumbai li jaulo feel ngateng de le expert professionals jingkum kasanga phanga thara mgu sara gai kjung le de kala idum aya ajon thang radak le mi lok chung le de khi sara ka thara amaya ma gui radak le yang he informally idum na da line ni phad le bai ka formal platform aga in welfare na idum student union na formal platform aga le mi lega it does not have to be a big event like this expensive event like this no just over a cup of coffee yang mi tramang ra la mi mgumang ra la athumna freshers pingjile ar ka thar khrabing jile kai sa mi jran hangi jide jran hida da sabai hida da salo hida da sa phamui hi bai na phamui kji thran le they will not make the same mistake that you and I had made. So they will learn from our mistakes. Society can progress much faster. Ka atumla itumna sangwi khaiji hongamai na atumla jili trial and error and vaser bum laga itum gudong jili gongling room salu gi jidala yang. Jidai the kernel being itum now being leading the role model aksa the mentor aksa itum na tanzat khwai itum kalatana sakmai da khui laga itum kalatana hili thuklai na phning laga ko ka sa de itum muya phai hila itum hot na se ki hangai yang last in a quote aka hange Margaret Whitley ne kahang there is no power for change greater than a community discovering or realizing what it cares about yang me individual aka khnina ina hi sangai jiwangai de inda kala hi sakta khungai hili value le da kapning mang ji la khangche khura ge da kasak le de ka idum as a community as a society as a long now when we realize when we discover what we cares about what we want to do what we want to achieve that is the greatest power for change jena idum kala da ko ka sa da as a 10th anniversary communion hili Matham oi idum la silver jubilee community la golden jubilee community la idum long now hili leidak leji hili khuika khwai vision la idum work sa laga matham oi idum sa phai sa se gi hang la tangau ge nishla ge